Ese amagingo tuvugana intambara y'Uburusiya na Ukraine igeze he? Reka uyu munsi tubivugeho. Naho njye mwumva kuri izi mikoro ni Nsengiyumva Ignace aka Optimiste l'enfant de l'Afrique. Uburusiya bwagabye ibitero bishya mu burengerazuba bwa Ukraine. Nkuko tubikesha Igihe, BBC News n'ibindi bitangazamakuru. Abategetsi bo muri Ukraine bavuze ko mu ijoro ryakeye Uburusiya bwohereje mu burengerazuba bwa Ukraine indege no z'intambara zitajyamo umupilote, drone na za misile, byose hamwe bibarirwa mu magana. Muri kimwe mu bitero bikomeye cyane bibayeho muri ibi byumweru bya vuba hashize. Ibyo bitero bya drone n'ibisasu bya misile byatangajwe i Zaporizhia, i Dnipropetrovsk ni Lviv, aho umuntu umwe yishwe n'abandi 15 batangajwe ko bakomeretse. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Andriy Sybiha yavuze ko ibyo bitero bigaragaza impamvu ibikorwa bya diplomasi byo kurangiza intambara hamwe n'ubwirinzi bwo mu kirere bukomeye cyane ari ingenzi cyane. Bibaye mu gihe perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yumvikanishije ko Ubusuwisi, Autriche cyangwa Turkiya kimwe muri ibyo gishobora kuberamo ibiganiro by'amahoro igihe byaba bibayeho hagati ya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Kuba hashobora kuzabaho inama ya batatu iyobowe na Amerika ni igitekerezo cyaje nyuma y'uko perezida wa Amerika Donald Trump ahuye na perezida Putin muri leta ya Alaska muri Amerika mu cyumweru gishize. Nyuma yaho muri iki cyumweru akanakira perezida Zelensky n'abandi bategetsi b'i Burayi mu biro bya perezida wa Amerika muri White House. Zelensky yavuze ko afite ubushake bwo guhura na Putin mu buryo bwari bwo bwose inama yabo yaba ibayemo. Kuri uyu wa kane, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Hungary Peter Szijjártó yavuze ko igihugu cye cyiteguye kuba cyakwakira inama nk'iyo yabo. Minisitiri w'intebe wa Hungary Viktor Orban yakomeje kugirana umubano wa hafi n'Uburusiya ndetse mu gihe cyashize yabangamiye ibikorwa by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU byo gufasha Ukraine mu ntambara Uburusiya bwayigabyeho guhera muri Gashyantare mu 2022. Rero ashobora kutabonwa na bose nk'umuntu udafite uruhande abogamiyemo wowe wakwakira iyo nama. Mu kiganiro n'abanyamakuru mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, Zelensky ntiyavuze ku kuba Hungary yemeye ko ishobora kuberamo iyo nama, ariko yavuze ko yasabye Trump kotsa igitutu Hungary kugira ngo ireke gutambamira ibiganiro bigamije ko Ukraine yinjira muri EU. Yagize ati Trump yasezeranyije ko itsinda rye rizakora kuri ibi. Perezida wa Ukraine yanavuze ko ingabo z'Uburusiya zirimo kwirunda ku murongo w'imbere wo ku rugamba rwo mu majyepfo mu karere ka Zaporizhia, kamwe mu turere tune twa Ukraine. Uburusiya ubu buvuga ko ari uturere twabo. Yagize ati dushobora kubona ko bakomeje kohereza igice cy'ingabo zabo bazikura mu cyerekezo cya Kursk bazijyana i Zaporizhia. Igisirikare cya Ukraine kirwanda mu kirere cyavuze ko cyabaze ibinyabiziga 614 byo mu kirere mu bitero by'Uburusiya bo mu ijoro ryakeye. Muri ibyo binyabiziga cyavuze ko 527 cyabihagaritse. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Sybiha yavuze ko ibyo byari birimo za drone na misile zihuta cyane kurusha ijwi ryo mu bwoko bwa hypersonic, izo mu bwoko bwa ballistic nizo mu bwoko bwa cruise. Kuri uyu wa kane, Sybiha yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati imwe muri misile yarashye ku ruganda rukomeye rwa electronic rw'ibyuma by'ikoranabuhanga rwa Amerika rwo mu karere ka kure cyane ko mu burengerazuba kacu, bituma hagira ibyangirika cyane gukomereka. Ngewe bategura ikiganiro kana cyogezaho nitwa Nsengiyumva Ignace aka Optimiste l'enfant de l'Afrique. Dukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu zose ni Nsengiyumva Ignace. Reka dukurikire ikindi kiganiro.